paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumusta pare ba daw? Ay, kat nasayaan mo na, paray. Ay, kas makita kit. Limok magkanay. Ay, naku naman, paray. Sabali at talaga mo ti umas asinso ti buhay na. Ay, uwan mo't paray. Magilibre ka mga raon. Iti merienda ta paray. Ariglado, paray. Marikwanang. Oh, apay ka day, kabadong. May sa karton man dita tinapay, kun may sa case, amay na. What? Na. Nay, nagadun nga'y kabadong. Ay, katuwa na maray. Tamno mapnagman ni parintay. Ha? Anya! Inteng, gimatang ka ititinapay kan mainom? Ko. Nabati mi dagita ka ni pare ba daw? Inyawid ko na. Sayang. Anya? Saan mo't akayat ni pare ba dong alaan, di nalakaw? Pangal-alaan nga tada pari badong iti kwartada. Daka mo mas dawak mo't nga rin. Tanay kumakbak ng damatay. Awan mo't ti amok at trabaho dakan ni Marituyang. Numuna ta, kas lapas pasikatan nakday di apare ba dong? Anya? Wow! Saan ka lalimok Bimutsog ka pa tatabads. Anya, bads. Batong ko ng blatan, kuwaraw. Ayaw na niya. Tas saan kayo mo't ang naggapoy di snakes? O, nya. Mabisin ka day. Ay, medyo nga ron tatabaw. Apay, at akwartam dita. Ay, anda. Ibagam, lumabisin ka. Napakanan ka. Ay, anyan. Alaman nga ron tatabaw. Why, di kang danag. Much money ako ngayon. Ay, pautangan nakman nga ron iti kwartam tatabaw. Manuti kayat mau. 50 mil. Ha? Ay, 5,000 lang tatabaw. Sige, ikang ka. 5,000 lang gayap. Mala, uray di mong bayadan. Ha? Ay, kat nagsayatan nga tatabaw. Thank you. Day, adda tao badaw. Sino nga taday tayo? Sak, Badong! Tatayo lang? Hey, umay ko amuan. Nunalako yun ti may sabor na nga old coins. Anakalik iti unag ti kuweba. Ay, kwa, tata. Kastoy nay. Nababakano da dya klase ti kwarta. Anya? Iso ajak pa'y nalakaw, tatayo lang. Hey, manungamin ti preso na aya. Kunada, no, kayat yaw. 5 pesos, ti bayad ti maysa. Anya? Ay, kunak nakit din no gumak nga kaon. Saan mo't gayam? Angam di kagdanag, tata. Tamang biro ka, iti sa balya gumata. Ay, alaman nga rod, Badong. Sana balin na nababa. Tinaskan kat malako. Kasanungay daytan badaw. Naskay, ngilimed taking kwa na tipod na tuya. Nalakotan ti daddo mga ulkans. Uwi na. Ikalit at tiburnay, ti sirok ti data, ti balay ta. Anya? Ti kasta. Inutin ta kay lalakaw, no awan tong ti kwartada. Kasanun ngay ni tatayulaw. Ay, dalakalaan day ta. Ipagatan, naginatang damin, nagitidaan na barbarya. Itinalaka aprisya. Wan anya? Hey, amo na pa ay. Nay, naggapuan niyaw tatayulaw. Ay, di taman balay da Badong, barok. Pasaray makita kayo ama pandita balay da tatabadong Wangamin. Zay. Saan na masapol nga ibagak paikan ka? Anya, tapnuan mo yaw. Luko day di atatabadaw. Anya? Isuanuan niya man tigagarayo ijay. Ibagayon kanya. Ay, dumag ka man nga raw, ta istoryakan ka ba raw? Una, isak mi kwaraw, tata. May sa chip tanaw dito'y barangay tayaw. Ay, kasta ka day. Sige, pakaragsakak amam-am mo ka.
Kwaraw! No kasta, ada nakaliday di ayulaw apagbaknangan, kwarog. Kasta nga rod ka now. Tidakas na. Inted na kinitata ba daw? Anya, Yung kari kano ni tata ba daw nga agsapol iti gumatang. Ang maging gaita, di nakanupay na lako tinasaong adaan na barya. ay, ni ka badong paiti ko nam, ay awanan Nuda na barya. Sigurado anang inaday dyan kagawad. Huwan nang runa, no barbarya idi pa'y ununa na apanawan. Itinamuak ni tata yulaw. Kasla maawata kaon. Nganya, Maawata kaon. Nuapay nga adu itati kwarta datata ba daw? anya? Ay, isugayam ang nakalaslas tong ita ni pare badong. Swerte nga rod ni tata ba ang kail? Ay agasam ngay dayta. Tirigat na. Lukwan na pa'y langmat ni tata yulaw. Ay, inak man kita ni pare badong. Amwag, no manote barbarya. Kayat ko akita ti burnay. Burnay. Ay, unan niya. Oh! Uray siya. Kaya't kumuta makita. Ay, duwa tang harod amapan. Awan ti kargatin na sa uwa burnay, pare. Anya? Kinapudno na, burnay lang nga basay, tada. Ayan nga ro dayta burnay paray. Nay, apay ti burnay, pare. Kayat ko ang makita. Kendo kayat mo siya kung ti gumatang iti burnay. Anya? Day talaga, no manuti presyo na pare. Si kamot, pare. Nalakalaang, pare. Ayan na nga ro ti burnay. Kayat ko ang makita pare. Mabit lang, pare. Tayo nakalain, iti sulit ti balay, may. Tayo ito'y, pare. Dayta? Wine. Itad ko king ka, iti 5,000 a pisas. Na, kaslasaan mo't nga aglang-lang nga antigo a burnay. Ay, no di mo kaya't, adalataking ka, pare. Itad ko, iti sa balay. Ay, sige. Gatangak man langan. Thank you, pare. Anya dahito'y aburnay, inteng. Kaslamat ordinaryo laang. Anya, kahit no dayta ti burnay ang nakalida. Sa dino kano tinakakalyanda iti daytoy aburnay. Ay, jakam mo. Samot nga imbaga ni pare ba daw? Tano dito'y masakupan ti barangay tayo tinakakalyanda. Mabalain nga damot karbangam. Ay, wala niya. Ne. Itala ang malagip ko dayta Ay nainteng, di mon tumat ngamin aramatan ti utek mo. Ay, dakkel day ta apakairanudan ti barangay tayo no bilang laeng. Ayun, anya. At tayo, iti 5,000 a pisas, tatayo law. Dahito lang tinaglakwan nyo iti burnay. Kendag iti daan abarya. Wine, nasaysayatin day ta. Ti awan na pulaos, tata. Anya, Malala mo, tagawid kan. Kat di ka nagsubsublipay di tao, tata. imposible mat no dahito lang tinaglakwan nyo. Agyaman ka pa ya. Tain sukat ko iti kwarta, dagiti daan na barbarya. Tano saan? Ay, awan na. Di mo lang pa kay ranudan dagijay, tatayo law. Anya, Kan may sapay, dito yung lang masakupan ti barangay may, tinakakalyan nyo, tinasawa burnay. ha, Say-sayatay, no saan nga, subli pa dito yung dayalakay. Un nga raw. Narigaton no mamon ni parenteng. Dito yung barangay kabildatan, tinakakalyan ti burnay. Ken amangan no ibaga na ti agpaisaw nga dadaan a barbarya. Naimbaglaki din taimbaga nga awan karga na ti burnay. Anya nga tano pumanaw talaangan dito'y barangay kabildatan. Ha? Mapantapay laeng iti sabali a lugar. Ay na, makadlaw ni parentingan Nukas na taramidin ta. Iso di kagdanag, tamamati mo nga awan karga ti burnay. Kun mamati may, ati inlakog kenkwa na burnay, ket isaw tinakali ni tatayulaw. Dua-dua akang kail.
Ang mga no ti Burnay aginatang niyaw kat saan apud no nga estudyay nakalit ha. Ano? Nangina ti Antigua Burnay anggal. Ah. Imposible mo't 5,000 pesos lang ti presyo na. Kasta nga taaya. Kan may sa, nalawag tinangag ko nga imbaga ni Tatay Ulaw. Nga dadahan na barbarya karga tinasawa Burnay. Ha? Patsak alinang sutan na kayo ni Tata Badaw anggal. Ay, paypan. Hay. Sarakak man day jay. Lakay yulaw. Amuwak man ti pudnukon ko na. Ay, sana day tatibor na anakalik day, kapitan. Sabali day ta. Ha? Ay, no kasta? Inlamang ni pare Badaw, ti pudpud no aburnay. Wen, kapitan. Naglibak ni Badong. Ibaga nakit din kada kayaw. Nga awan karga tibor na pirak. Ay, apay nga ngamin nga inted mo kin ko na. Eh, kuna namot nga main. Nga isukano ti makaamaw amang ilakaw. Apay, asino ko matipang tedan niyo iti nakaliyaw? Si Kakuma, kapitan. Ay! Tadi to'y masakupan ti barangay mo, ti nakakalyak. No kasta? Dito'y masakupan ti barangay, ti nakaalaam. Wen, kapitan. Nga malis tumat day di abadong nga nangala. Ay, loko talaga day jay apare Badong tag-agawan na gayam. Ay, dak ko maibaga day taoy. Nga mlino ko nakmat ngamin ni Badong. Saan gaya mamapagpiaran day di atao? Uray santa na pumanaw dito yung barangay Kabildatan. Agtarakan talangan, iti babaw, ito yan. Nay, mayat iti kasta. Saan da makadlaw, no bilang tapadakkelin ta iti husto da iti balay. Uy na, ibagatan to na dakkal, ti maganan siya, iti panagtarakan ta iti babaw. Ay, nalaing ka talaga ba daw? Iso arogyantan, ti gumatang iti materialis. Tapno pasokatan ta iti dakkal, da iti balay ta. Ay, imayak pare. Ay, sublik na iti burnay mo. Apay ngay pare. Nakasaritak nila kay yulaw. Kahit saan kano aday to, ti nakali na aburnay. Anya, Ita, ayan tay pudnong antigo aburnay. Kandag iti karga na abarbarya adaan. ay awan pare. Awan ta mumi ti dayta. Ada nga ron nila kay yulaw, makapanagnag. Agrason ka pa'y landay. Ha, Yag mo kanyak. Tasak ti rumbeng amangala iti dayjay. anya. Kuko ti barangay Kabildatan dayjay. Sana para kada kailaan, para. Apay ngay nga imbagam ken di pare inteng ti maipapan iti sikrito tayo aburnay. Ken pirak ta tayo law. Gaputag sa saor ka, Badong. Iso amayat ka man kun saan. Nasken nga itid mun kini Kapitan Inteng, tinasawa burnay. Nangagmaw, paray. Ay, masapol nga ron nga kid makamangyawat king ka pare. Naa. Tapay mat nga kidem ka, kat nakamulagat ka. Ay, gaputadyak kayat ang makita ti burnay. Ken pirak ang mayawat king ka. Ay, salbag kid iti kastoy abiyag. Masuron ka. Idinto ta siyak ti kunada nga umawat ko maitiday ta. Intay, Eh, dakkel day ta apakairanudan ti si bubukkel a barangay tayo. wala. Maragrag sa kanak. Tadakil da ito'y makatulaw. Amang padakil iti pundaw ti barangay tayaw. Ay na, agyaman ka tain talagdaken kaday ta. Wala. Di kagdanag. Saan lang asyak ti mairanod iti daytaw. No di kay ti kaadwan. Amin tayo abu barangay, kasjay. Nasaya Sa anak akas ka ni pare Badaw nga managing bubukod ataw. Ay, masapol nga ipakita ang babaan ni ti aramid mo. Wala. Aramidik, tapno awan ti pakasurunan ni pare Badong kanya. Maya, dadagaya mo ti danaw dito paraangan ti tersina maray. Ada pagbugwan. Wen ka ba dong? Dakkel a pagyamanan tayo day takan ni Kapitan. Nasaya at may, kamu na tinararamid na. Saan laag nga day ta? Ada pa impaaramid na arang tay di talaod. Nakita nga raw, at pa'y ginatang dalugan ti barangay.
Iso adi mo gurguraan ni Kapitan, kabadong. Tauray iso tinakaitedan ti Bornay kan pirak anakali ni Tatayulo. Inaramat namet para iti pagsayatan ti kaadwan, tinaglakwan na. Ay, paray. Suray, nung kinagurak ti panangalam iti pirak ken Bornay idi kanyak. Ay, pakawanan na kuma, paray. Ay, awan ang yaman na pare. Eh, napakawan ka na. Ay, agyaman nak, paray. Kudos kada kayong Kapitan Enteng. Ket sapay ko ma, dadadupay tinasaya at ang maaramidan nyo iti barangay nyo. Ket sikamat tatabadong, saan mo at tagikuan ti saan mo ako kwa. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, saan ka di animari tuyang manang Jerimwar? Wen nga rod, manipod naglako da iti natengda, kanayo nan arumwar. Ay, sabali mo't tigalad ni Marituyang. No adda kwartada, kanayon arumwar. Inton na ibos, ay anyangatan. Sapay saan pa'y adu magas dito itersinak. Kaslaawan nakita na no kasjay ang lumabas. Ket saan mo't asigod akas jay kumarita. At dalatamot pa nagbaliw ti tao Maray. Ay, Maray, agbaliw kanto nga tamag. Nariga ti agsasao. Ngam saan arumbang alipatan dagiti sigod agagayem no addaman kwartam. Dakkel nga agpayso ti maaramidan ti kwarta iti tao. Depende day ta iti tao, Maray. Madlaw ko akas likam dagiti sigod ako kumarim, tuya. Amangan nga main no agpailibre da, wano umutang da iti kwarta. Ayo, na yun day tangaramid mo. Gapotad da kwartam, saan mo idan nga amamad? Diyan nga rod kayat nga umutang da. Apay ko mga umutang daking ka. Mga nod adupay ti kwartada, ngamsi ka. Nga ta, basta, sa anak pa'y amakilangan kadakwada. Siyak pa'y kitdain ti mabayin iti kastangan aramidan. Apay ko maamabain ka. Awan mat utang ko kadagita at tao. Kwarog, makitkitam ka day, no sa dino ti papapanan ni Marituyang ijay ilay. Niyan timay. Kung mapan ni Jay Ilay, ita, damagam, nuan niya ti papapanan na. Ilay nga raw, san ka day antay? Ay, dinakman pilosopuan, Kwarog. Song batam kit di ti damdamagag. At damot nakita kakakadwa na pa ni ti restaurant antay. Kasta ka day. Isugayam adi na kamin masango kan ni Marikwanang. Taadagayamon sa bali, agagayam na. Agimon ka kaday antay? Ay, saan mo't? Mas daaw kamilaan kan ni Marikwanang. Tanagbaliw. Manipod na wadwadan tinaglakwan da kan ni Paribadong. Nagbaliw ka di mait ni Tata Badong. Saan mo't ang nagbaliw ni Paribadong? Isumot latta. At ka di trabaho ni tuyang ijay ili? Awan mo tiyam mo, Kapitan. Apay aya. Ay mas daawak ta ka na yun arumwar. Agasing mo iti plitin na amapan kun agawid. Ay, hun nga rod
Maibusin atin naglakwan day tinateng. Diyak ko mamakibiyag. Ay naapaw. Maasi akin ni pare badong. Kakaasing agbangpangkag. Ay, mano abulan na nagmula ka na nga si kaso. Sakbay anagapit. Agpasugnod ka nung ngamin adagos ni Marituyang nulapdan ni Kabadong. Ang pampanuy-nuyan ng asawa na. Sayang tinagbanbanugan na. Kasano nga no saan anapintas ti sumarunong nga apit na. Oh. Ay, wun nga rod kapitan. Enteng, kasa sa umsamat ni Marikwanang itay. Ay, ako nakabala ka dandaman met ni Tuyang. Kani, kakaasi ni pare badaw. Kain kanayon arumwar ni Marituya. Apay aya, apakasik naram ti iruruar ni Marituyang. Ay nain ko awan kwartada. Umay damanin umutang. Apo, sakpay matireng-rengen da. No awan kwartada. Sa bagay, no apay mat akas jay na ni Marituyang. Kasla nga ron nakabulos apagod nga aso. Sumanursor no adda kwartada. Ay, agbalaw to ni Pari Badong. Agbalaw da kunak man laangan. Ang awan to gaya man kwartada. Ay, day tatin na panunot ka. Kaasi ni pare Badong. Kanayon pa'y piman ijibangkag na. Ay, bareng tumurod ni Pari Badong kat sitaan na ni Marituyang. Nagkapam ka day. Malumain. Naggapuak iti balay ti gayum ka. Ay, saanin na nasaya, teramid mo. Kanayon ka mo tinarumrumwan. Ang mga manoy ni boss mo, ti kwartata. Gumatgatangak mat iti iyaw awid ka. Naglablabos kang tuyang Saanin nga umnaw, teramid mo. Manon tinabati ti kwartata. Awanan atay gatgatang kumat iti sidhan ta. Anya, awanan ti kwartata. Ini boss mo. Saan mat asisyak tinagsida iti nangigatangak? Manumalang ay tiginatgatang mo asindata. Manipod dita, tilangin pakitsindam, titid cooking ka. Naa, apay ngay, saan ka di arumbang asyak ti mangigam iti kwartata? Kuma, no mo nga idulain. Saan, Mike? Tapag bulakbol mo, Mike. Sayang, tinagbanbanlugan ta. Lukas na lang, taramid mo. Warog, kasla saan kumat anakita ni Marituyang arimwar ita. Apay ka diyan tay. Rimar siguro ngam ijay balay dalaang. Ijay ilay ti kayat ko asawad. Awan siguro kwartanan Isuasanin pa ni Jay Ilay. Kasta nga ta. Naibos nga tanti kwartana. Mimintun addan tumanan kwartada. Kanayon tumanan arumwar. Ay, sa bagay. Talaga akas tapi ugali day jay Marituyang. Itatawan kwartana. Sigurado nga umasidegan kada kayo antay. Awan maaramidan no kasta. No umasidag, alangan nga abugaw. Nana, ada kamot dito'y waing nga aglablaba? Na, apay akas lanas daaw ka. Tiamok ngamin kat adda paskan ijay balay da kagawad. Saan ka din nga kumari kayo? Anya ngay apaskan. Saan namot akasangay ita? Basta nakita ko na adda ijay ni Kapitana. Adda video kida. Kunak ano kasangay na? Nangabang da ka di iti video ka? Saan ko nga amo no inabangan da nana? Madama nga miti pa nagkantada ijay ka. Kasta ka day. Ay nasapaak nga men apimanaw itay. Saan ko anangag nagvi-video kay da? Nay, gimatang mo't gayam ni kagawad iti video kinanday. Wun kwarog. Imbag apag video kyan no adda paskan. Kas kumaiti kasangay. Ay, ang mga no ipaabang na pa iti video kina. Pasag tinegosyo na dayta, kwarog. Ang mumutan ni Marikwanang negosyante. Negosyantay. Iso adina nasangot inakiasawa. Nagsao kamot kwarog. Apay, sika,
Ada nga ron asawam. Yan ti mat. Ubingak pa'y mata maidilig kinakagawad ko anang Maasawaan ka pa'y nga ta, Kwarog. Kabuteng mun samot ti babae. Ay, saan ko pa'y ngamin ang nakita ti kapisi ti puso kanday? Ang madanon to day ta. Ay, kaano pa'y nga dayta, Kwarog. Dandanin nanday. Agbalaw kayon tao. Magnak to iti altar akadwak ti reyna ti biyag kao. Namin anon anang ngagkukan ka dayta, Kwarog. Maray, ada ka din hadlaw mo. Maipapanitian niya. Maipapan ka ni Marituyang. Diyak mo makitkitan arumwar. Dayta kumamo ti damagak itay, Maray. Ay, naibos siguro ti kwartana. Isungawan aramaten na arumwar. Nalabit akasta. Kaguram ka di kumarita. Ay, saan mat, Maray? No umay manan makisarita kadata akaet kasarita talata. Un Maray. No nga mintutupam ti madi nga ugali ti may sa atao. Kaslaag pada kayon iti kababalain. Wen sige. Urayan ta no umay makisarita kadata. Di kan sapay nakaluto iti masida. Altawain. Saan laeng amasida, awan bagas. Awan mo't maala amadengdeng di tabangkag tanabagyaw. Ay kating kagumatang Nagasidag di tatersina ni Marijuanang. Awan mo't nga rod igatang kaw. Day takit tay kunaking ka. No adda kwarta, kas kala milyonaryaw. Arwar ka arwar. Into no awanain, kas kala marabutay na nakapupo dito'y balay. Ikaw mutang, no awan igatang mau. Ay, mabainak mo't nga rod nga agpakita kadagiti kukumaray. Inkan ano di mo kaya ti mabisinan. Nabannog kun mabisina kaon. Sikan ati mapan umutang. Anya, sikan na. No saan aga po itiramid mo? At dapay ko makwartata. Nana, apoy akas kalan nakuteran amarabutit. Ay, mabisin kamain. Ngamawan pa'y mailuto basang. Agpapautang mat ni kagawad. Ingka umutang kan kwa na, Nana. Kababain mo't nga minti mapan umutang. Ay, awan ka de ti maipautang mau. Ay, awan, Nana. Apay ngay amabain ka kat kumarim mo't. Apay ngay ngarun adi ka mabain kanya. Ay sabali ka. Sabali mo't ni kumarek. Anya ngay tinagdumaan may. Takabain mo. Idinto tadi nakabain. Ay, mainsultuak saan, Nana. Ay ikwa nga men, basang. Nabayag ajak napnapan di tatersina na, idi adda kwartak. Ay, nagalas mat gayam ti aramid yun, Nana. Am mo yun laeng, no tiyempo ti rigat. Angam no tiyempo ti namay, gayo idam mo. Using, nakihitak ba't na nagsarita kayo kininana tuyang? Anya ka di tinagsaritaan niyaw? Ay, mabisinda ka no ka ni Tata Badong. Awan ka no bagas da. Awan ka no ti iluto da, Chef. Apay adi umasidag kadagiti kukumari na ngay. Mabain ka no, may. Kasano adi mabain? Kat nagalas gayam ti aramid na, no saan nga agrigrigat. Mawat ako no apay mabain, busing. Gapo iti pride. Saan ngagpakumbaba? Hay? No siyak ti mabisin akot. Alim mo ti pride ko. No sika. Agduma kayo mo't iti kababalain. Hay? Imbag ta saan nga ungtan ni Tata Badong ti asawa na? Naanos ngamin ni Tata Badong. Ang aglablabos mo't ni Nana Tuyang. Saan ka de, Chef? Nasa umaon, busing. Day tamag tinadlaw ka. Day baga kada kayo antay. Kagawad ko anang. Anya day ta, Kwarog. Mabisin ka no danana tuyang kan Tata Badong. Ang awan ka no iluto da. Nakaamuamot, Kwarog. Nasao kanyak ni busing. Gaputa nagsarita da kininana tuyang.
Ay, naibos nga tati kwartada, iso nga agrigat, dad. Puutan nyo, ti bagak. Umasidig matlaang dayjay no agrigat. Kasta mo't ti atap ko, maray. Awan mo't sa baling nga asitgan na kag. Di na nga ta maasitgan, dagiti kanayon akadwana no adda kwartana. Kadwana laang dagijay no adda kwartana. No awan kwartana, ay aday wandan ni Marituyan. Na, apa yun ba daw? Agpigpigargar ka, Maud. Kanya tinararamid, Maud. Malamig na to yan. Nagsakit o na itulog. Agkakapsutak pa yan. Ay, ipan ka ko may hospital. Gumawa na pulos kwartata. Nasaan ka ko ba nagbarayo mo yun ay? Hindi ko makwartata. Nuawan gas-gasat ka. Ang may sakan to ni Tibiaga. Ay, sana ba daw inak panawan? Ay, inak mangirimidyaw. Diyak kaya tiyag may sa. Nakaramidan. Inak umutang iti aramatan tama pa ni Diyos ospital. Ay, napangaasiyo, Kapitan. Tulungan da ka di, Anyat maitulong ka. Delikado ti sasaadin ni Badungkaw. Ipan ko kumaidya ospital ngam awan pulos kwartabay. Ay, mabit lang ta, ibagak ka ni Banang. Barang adda igdem na kwarta. Ay, Banang! Umay ka ditoy! Apay ka day. Anya ti bagam. Ada ni Marituyang. Agkasapulan iti kwarta. Ay, pautangam ka no. Ay. Itaman pa'y Marituyang. Pangarabatam iti kwarta. Ay, pangaasim ka di, amaray. Masakit ni Badungkaw. Ipan ko kumaidya ospital. Agpautang ka man, maray. Ay, adda kwartak, maray. Ang amangan nukurang. Mala, mapanta ijaayan ni Marikwanang. Tapanayunan ta. Apay, kukumaray. Sinapsapay matimay. Ang kasapulan ni Badung ko iti kwarta, tamasakit, maray. Pangaasim ka di, tanayunam ti ipautang ni Maribanang. Day talaga, yan, maray. Kumari da ka, iso adi da ka baybayan iti chimpo tirigat. Ay, agyaman akunay ka da kayo, kukumaray. Da kayo ti pudno agayam. Dumawat ak iti dispensar, gapo iti kinaalas ti ugalayk. Napudno kami agagayam mo, Marituyang. Saan kami amanagimula iti sakit tinakam? Iso siguro aparparaburan na kayo lata ni Apo tama nagtulong kayo. Tuladin kayo man agbalbali wakaw. Ay, nahanatoyang. No adda kwartam, di mo liplipatan dagiti kukumarem. Taiti ka nito tirigat mo, isuda metlat na ti kamanga. Ala sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangal. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwartam mo tinatuyan. At daw may asa nga ilik. Awan pa ipasangok kadakwada. Ay so, sayang lang ti kwarta. No arak mo lati pangigatangam. Italaang mat nga umay tigagayem kao. Nabayag adi kam nagkikita. Uray ka sa no kapatid de tagayim mo. Jak lakit di palubos nga arak ti pasangom. Ado ti natin dita ang mabalin mo nga ipasangaw. Ay, unay mo day tuyan.
Apay ayaan nagimot ka. Nagagitak mo no ibaw nak. Rumbang lang at tulungan na kadagiti trabaho. Nang runa no adda papanak. Tultulungan kami ta. Ay, siyak pa'y timang pakpakan ka dagiti baboy. Kung nagaduwa manok. Pakanam tuman idan at adda papanak. Ay, nagimot laki din ayah na ito'y atuyan. Nung naiganandan ti kwarta, di nan kaya timang day. Ay, napukawan ka di pare. Naliday ka, mate. Ay, hindi nga mintuyan ko pare. Dumaw dawatak iti igatang ko iti pagsanga ilay. Tada sumangpit agayem ka. Di na kaya timang day. Kaano asumang pati sa nga ilim ay pare? Inton alal daw pare. Kastoy langan pare. Magparti ka iti manok yaw. Sa nabalita marami kang manok. Gumatagak mo't iti arak ta umayak iti balayaw. Oh. Kasanungay numamuan ni tuyang ko pare. Apay bilbilangan na dagiti chicken yaw. Ay, san mo't kiti Matlagayap! San ka di nga da na panana? Di na to amaw nga da parjam. Ta naibus tayon ton no makasangpit. Oh. Ay, sige man nga rod paray. Inak man mang partay. Umay kantunwal aldawa nga rod paray. Una, mga lang iti arak. Mapanak pa iti barangay yun. Maray, papanam ka day. Nakasukat ka, mate. Mapanak iti ayan ti may sa kabagyak maray. Si Mangpert anaggapu ijay abroad. Inak met umiliw Nabayag ngamin ijay tanagaw awir iti apo ko na. Ay, imbag man, Maray. Ay, sigurado. Adda ipasarabo na ken ka. Bareng amaray. Nabayag ngamin ijay. Italaeng asumangpert. Ay, kaasiman nga roden ani pari badong ang mga sikaso kadagiti baboy yo. Ken dagiti ado ang manok yo. Dumaw dawat ket itay iti kwartana. Ngamjak inikan. Ay, apay ngay adi mo inikan. Kat nagagat mo't amang pakan kadagiti dingwen yo. No pagbarkada na mulaang ay sanon. Sayang. Ay, unay kamutan, Maray. Apay ngay nga imutam ni badong mo. Sagpaminsan laang mat adumawat. Ay namaray, no arak to pa'y mulaang ti pangigatangan na. Saanon, tasayang ti kwarta. Nabiit ka laan naglako iti baboy mo. Di ka lakot inikan mo't ni pari badong. Dito'y kapay barangay hol kagawan. Mapanak basit iti balay ni pari badong. Wan, kapitan, siyak pati on duty ita. Dua kami ken ni Kwarog. Unagam awamay. Sumangpit pala inton umay alawas. Nasaya at no sumangpagtan. Medyo nabayag ti bakasyon na. Impapas mo ti luko ti nagbakasyon. Awampay ka may baon kon iti balay asumakdo. Kain agkayaw iti pagsungraw. Dala ka nga agpaiso nga ibabaon ni Kwarog tanagagat. Nasingpit pa. Imalakanyak iti kinasingpat ken kinagagat. Ngata, kapitan. Ay. Nada. No sa anak anasingpit ken nagagat. Apay imbutos dak nga raw kas kapitan. Pag gusto ti isasagpit ko, pare. Adan ti bagbagam asang hailay. Wait paray. Umundag kan, tayam amukay, tigayam ka. Ito tayo paalam nga anak. Awat mo. Ay na, nagkana sa'yo. Nagyaman ang pare Umundag ka, kagtugaw ka pare. Oops! Pare Milyaw, iyam amaw, si Kapitan May, dito'y kabildatan. Ni Parinteng, pare. Maragsa ka na ka makamamukan ka, kapitan. Iso tigayam ka pare. Ni Pare Milyaw. Maragsa ka nak makaamukan ka, pare Milyaw. Awagan kan iti pare. Kumparik mat ni kumparim badaw. Pakaidayawak, no awagan nak iti pare, kapitan. Sige. Uminom tayo nga rin. Idigar si... pare Milyaw. Insan, arig na sang-sang put mo ngam agawid ka ka din.
Aywan insan, tadagiti dingwan may. Ang mga nusaan nga asikasuan na imbag ni Badong Kao. Saan ka de ako na nagagat ni Badong Mau insan? Nagagat matkit day, insan. Nga may at jay adda ak ijay amang kita. Amangan no adda manen barkada na ijay balay kat maliwayan na. Adakan ka day tano di ka nagbayag ditoy. Ay, agyaman na kadagiti inted mo akapay kandad dumapay insan. Ay, basit la day ta insan. Nagado kayo mat ngamen, iso nagbibingayan yon. Ay, wang nga ro dinsan, adu kami akabagyam. Ada ka magaya man to yan. Nay, kanya nga dahi taawit ma. Jay man inted ti kasinsin ka. Ha? Basita ka pay, sabon, tsukulay kan bangbanglaw. Payasaan ka maragsakan, iti ininted na. Kasanaw, namnamaag ngay kanak kumay ti dulyar ngam saan mo. Nagadol lang aro din dahi tainted na. Tarigagayang pay lang may ti dulyar. Kat dulyar may tinggatang na kadagita imbunong na kada kayo akabagyan na. Naggapo nga ro di Brown. Adu kuma ati itad na. Napan ni Jay Abroad tapno agurnong para iti pamilya na. Saan kita para kadagiti gagayim na? Imot kit di Ay, saan nga imot tada itid na? Ti imot kat jay dawa tayo lang aro dahi. Di pa'y lamang tay. Dahi jay ati imot. Anya ti kayat masawan. Di mo ka di makita jay asaw. No agkinkinit iti tulang. No dawatam kat agnger-nger. Sana mang tay, oray ka balay na. Kas jay ti imot. Na Dandan iti anibersaryo ti kasarta tuyan. Partyenta ti may sa ababaw. Kaya banta mo dagiti gagayam kung kabagyan ta. Anya, ay sus, saan abas ta ipasida ti baboy ta? Naglalaingan ngay dagita. Nagngina ti kanan ti babaw. Unay kalaki din aya. Ado mo ti baboy mo. Saan ka malugay? Uray, jaklakit di kaya. Uray nagpakanla kumatin tulong da. Saan ba? Sa mukat ipasidan kadakwada. Ay, di nakpay mapagustuhan, mate. Anibersaryo ta nga rod. Intala manganan iti restaurant, mabalinin. Ilagip talang, matal daw ti kalay sata. Nudwa talang, sanay. Ay, okay ganas, mate. Nagkagita nga pakan ka naglinis iti kulungan ti babaw. Hindi nakpay mapapagustuhan, mate. Hey, Pigsaam tay bagbagan tadyak mangag. Mare, nakitakmat ni Badong mo amang digdigos iti baboy yo. Ang nakamisuot may. Kaya nakitdain apartyan mi kanuti may sa ababoy may inton anibersaryo may. Apay adi mo kayat, kat adu mati baboy yo. Nagngina ti baboy. No ila ko may, di anda kwarta may. Ngam no partyan may, anya ngay ti kwarta may. Ay, maasya naklangamin kan ni Badong mo. Naggagat. Ang di mo matpagustuhan no adadawaten na kan ka. Wana, saan mo ngamin ngam no ti daw-dawatan na. Wan ngam kayat na kumamot ti ag-relax. Apay, saan ang makarelax no adun to ti kwarta may? Inton ila ko may ti bagbaga na apartyan na. Saan la akwarta ti makagapo tapno makapag-relax. Wano maragsakan mat ni Badong mo, mare. Kayat nga siguro, jay adapasken ang mapasama. Nagastos ti pasken. Banog pay. Kano iti restaurant ti panganan may? Sana kon nga glutaw, kan aginaw. Di mo ka dinaya-ayo ni bakit mo. Itikid daw mo agpaskan kayo itong anibersaryo yo. Ay, di na kaya't pare. Imot nga, men. Ituyang ka. Sayang. Agparti tayo kumay ti baboy itong anibersaryo yo. Nga matay singasing ko kan ka, pare. Ha? Kasano kuma, pare? Saan mo mat siguro apakabasulan? Kasi kamat ti kang runa namang pakpahan ka dagiti baboy yo. Kan mang daldalos iti kulungan da.
Ipagam, ta tingitingan ta, kung mabalinday ta ko na mga isingasing mo, paray. Umasidag ka kanya. Tayarasas kukan ka. Haliman nga raw nung mayat mo lain. Kastoy, pare. Ha? Mabaling nga ta dahi ta, paray. Kumatangak man iti dua supot at hinapay kanarak, maray. Na, maipulutan ka di ti tinapay, kabadong. Ay, saan may apulutanan ti tinapay, maray? Ah, Ibabad ko ti tinapay iti arak. na, tapay nga ibabad mo. Saan ko mabalin nga ibaga, maray? Ah, Pasensya kan, secret. natadapay pa sikri-sikrit mo. Ay, wala, barang agbaligay. Kidawag, saan mo sasawin timbaga ka? Tatalaang ti makamaw. Malaman lang, tapno di mo mo't kunaan na sa lawasawak. Ay, kasta, tinasingpait akagawan. Masya, nakngaminkan ka, kabadong. Amok ti sasaadaw. Sige, pare. Ibabad mo amin na tinapay iti arak. Kalpasan na. Ipakan mo iti baboy. Akayat mo ama party. Mabartag nga tatibaboy, paray. Numakan namin na tinapay na ibabad iti arak. Anya kita sana mabartag. Ala, agawa amon. Tama nga no sumangpot ni tuyang mo. Halingarod, tay patug ko ti arak iti tinapay. Ngayon kabil ko iti basit at timba. No simagapsapan ti arak iti tinapay. Ibakan mo ni ti baboy. Kita ti mapasamak. Pinadas mo ka di day tuyan, pare Milyaw? Amo kaya no saan ko pinadas. Saan ka di at ipadas ti pakasursuruan pare? Sige. Tadapay pa na. Nabartag nga agpaiso ti babawi. Ay, inakibagakin ni Tuyang ka. Nga dag sakit ang babawi. Tuyang! Umay ka dito yung kulungan ti babawi. Masakit ti may sa baboy ta. Pag kunamot ang masakay, awan mo ang sakit ang baboy ta, tapi na bakuna ak matamay. Umay mo nga min kitain Sana makatakdair. Di na pa'y kaya timangan. Sige, taumayak dita. Ay, darasama. Ay, day tanay. Nakaidalatan. Di na kaya timangan. Apay nga agsakit mo't nga agpaisaw. Ay ingkaya banti veterinaryaw. Veterinaryo nga. Para diyem kidain. Nung makita da nga da sakit ti babaw, iraman da pa ikalay ti daduma. Kamaalisan ti daduma babaw, dito kabildatan. Ay delikado nga raw no mairaman ti daduma. Mala, ingkaibaga kada kapitan, tapartin nyo nga rudan. Wain ta si bibiyag pay. Numatay, paikali da. Ay awan maramanan. Hintay ujay balay-balay. Hintay parchen ti nabartag ababaw. Anyat ko lang, pare. Nabartag. Uwan paray. Di mo ibagbaga Ti amo ni tuyang kaw. Kit masakay. Ha? Ay, agure ka man. Anyat inaramid mo ijay baboy. Pinakan ko iti tinapay nga daarak na. Na. Isuan na bartag. Sana mga daing. Naa. Pagarupan ni Marituyang, masakit. So, nagmayatin ang maparte. Ganun ba? Exactly, paray. Imutan nagtumay. Ay, pag madyan na mabinsan tinaimot kay, ta makapanunot ta iti madi apamuspusan. Ang paray. Madimat at inaramid mo. Binartek mo mutin jepid. Ay, lawlawag kunton kinito yang kaw. Asaan ang nasaya at tinaimaw. Happy anniversary, tuyang my love. Happy anniversary, met buddy my love. Ay, nagpasken ta di na oras ta nagsakit nga minti baboy ta. Ay, sorry tuyang Saan na nagsakit, ti baboy ta? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kuha. Gaputa, imot ka. Binartag ko ti babaw. Tapno mapilitan ka amang papartay.
Isu asuri tuyang ah. Ha? Ay, sorry mo't badong. Aglablabösak gayam nga agpaiso. Saan mo ko mga inaramid ti kasta? No sa anak nga imaw. Ay, agyaman nagtuyang ah. Tanaka-amiris ka. Ay na toyang. Di mo ngamin imutan ti asawam. Tapno di nakasiripan. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Gucci Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ha, ay, ulag! Ay, ulag ko raw! Ay, ulag ko nak! Dayayan, paltugan mo na! Ay, unyang paisaw. Ang... Nagbasit mo dahil nga ulag ang kay. Ay, uray pay. Ay, nakaslamit. Sumiyag ti kararwak, itikigtot ko. Sanay. Ah, Dahil takit din ti pang sayangak iti bala, ha? ay, barsakak man langan iti bataw. Ala kayaw. Eh, Natamaan yun sa ti ipos ti basit nga ulag. ay, masurunak. Ay na, ado apag naan na. Dito'y pay. Talagang adda ulag ijay pare. Anya? Pasaray makitak no tunggal lumabas ak ijay. Ang yakan anwang. Ha, ay, nakabutbutang gayam ijay. Sana nakabutbutang ti ulag pare. Na, Lucky day, tadi mo ananwang. ay, disturbo na kita nga ulag. Dadakit din ijay. Kasta siguro ah, tadadanom ijay. Ah, Agdigos damit ah. ay, makitak pa'y maminsan. Eh, pang-urat. Api apang urim ngay pare. Nung lumabas lang, Mike. Eh, makapasuron nga ron. Ay nainteng. Pagpupudutam mo't dagiti ulag di ta makitam. Ay, buludak ti balunat mo. Na, ay, mapan ka ija barangay hall. Itugot mo, ti balunat ka. Eh, balunatak ati ulag no da makitak iti dalan. Anya. Ay, masapol ang mapukaw da kita. Narigatan! Ay kat palabsam pa'y ngamin ti ulag Sakan tumag na iti dalan. Salit da kita klase ti na parswa. Kasano nga no, marabyanak. Magnaak ijay. Di pa'y mapadde kakaon. Kagatinda ko na. Tukawan da ka kunam. Ay, saan amabalin abuludam ti balunat ka? Ay namariba ng ibagam ni Kapitan. Ti anya, marituyang. Adi nasaksaktan dagiti makita na ijay nga ulag. Tamaday. Jakman ammo ka ni Inteng. Kunak day taoy. Tada kanumot ulag nga muna ti agibalas. Ha? Isaw tinakuna day di apong may idi abakag. Ay, delikado nga ron ni Inteng no kasta. Wun, ibagam taliklikan na asaktan dagiti ulag iti dalan. Takrot ki di ano dya parintay. Tuya. Anya, Ulag only. Basit kit kabutang na pa. ay permi siguro titigtot na. Iso asimyag ti kararuan. Aha. Sobra naman ti bagbaga na dya parintay. Imbagak nga uray no kasta, di da saksaktan dagiti ulag. Isu, mate. Saan mo't kita kumagat ti ulag no di mo anway? Un mo, Ada akong dito'y dalan. Ay, agsipot ka na imbag. Isaganak ti igam ko aruno. Ay, apaman ang makitak manan ti ulag. Ay, bautak babaan day tayo. Ay, kunat tumat. Ada manan day tanga ulag. Ay, agsagana ka.
Dahito iti parakan ka. Ay, jak na tamaan. Nakaadayon. Ay, adu talagan nga agpaiso ti ulag iti dalan. Amangan no adda naganak nga ulag ijay. Ket anak na dagiti nakitam. Uwan sa ay kasaritak ni Kwarog ta patayan da amin dagijay. Anya, Narigat no dumakil da. Disturbo da iti dalan. manungamin ayati nakitam ijay. Ay may saangam naminduan nakakita akon. Ay, matlagayam. No ngay may salaang nga ulag jay nakita yaw. Ay sa anak ang mamatay. Aduda. Ay may saman abuti ti araken pulutan kagawad. Mabiit la ang tamangirwarak iti arak, Kapitan. Ay, Adya ti pulutan yaw. ay dilatalatan na. Mabalin nga ipapudot mo pa. Sige, Kapitan, matungpal. Basta adda na yun, tibayad na. Awan, di kagdanag ta na yung naktibayad. Mayat samat ti order mo ang kalintang. Ay, siyempre Napatagsamat lang unay ti bagayo kanyak ita. Ay talaga napatag. May papan iti ulag iti dalan. Ha? Kaya't ko asapulan, patayan nyo man. Anya? Narigat no umaduda. Kagurat akit kitaan. Anya ti sapsapulan yaw kadagiti kakadwam di dako araw. Nagsapsapol kami ti ulag di tao, itataba daw. Anya? Binilin na kayo ni Parinteng. Kasta nga raw, tataba daw. Kahit ada ka din nakita yun dito yung ulag. Awan pa yung raw, duray may isa. Siguro kit pimanaw da na. Nasaya at mait. Itikas na. Awanan ti parikot ni Uncle Inteng. Takrot ngamin ni Uncle mo nga Inteng kahit iti ulag. No kasta nga awan tinakita da Kwarog nga ulag. Amangan no natayen jay ko nam abinaot mo nga ulag iday. Sapay ko takasta nga agpaiso. Tano si bibiyag kumapay laeng. Di adda ko man ang nagparang. Panagkunak. May sa laeng jay ulag anakitam ken nakita ni Pari Badong. Tasayat no, natayan tapno awanan tag parparang ijay. 5 abulan ng tinapalabas. Saan ka day? Wen, Iso nga awanan ti rumbang apagbut ngam iti dalan. Nawaya ka itan amag na ijay nga uray marabyan ka. sapay ko takasta nga agpaisaw. Iso ang nagpaayabak iti meeting. Tadama ko na a community service tayaw. Maipatungpal iti lugar tayaw. Magsidalos iti dalan di tayo baybayan nasa magtiigit iti daldalan tayaw. Nasayat. Kini, numaminsan kat adda ulag iti dalan tayo. Natalusanan ti dalan ang kalinteng. Huwag nagpaisaw. Mayata na pagnaan. Siguradaw, awanan ti ulag nga agparang. No adda akit, kaasi kanyak. Ay, di kay kadi agpaitulod ita amapan iti barangay haul. Sana, magmagna ako na mapan iti barangay hol. Sa bagay, nadalos itan ti dalan na pagnaan tayaw. Ganasak ka magmagna. Tapno mawat-wat ti bagbagi. Katuan mata, angkay. Tumot kindi ka nadalos itan ti dalan dito. Ulag. Da ulag asumusurot kanyak. Ay, tumarayak. Ay, umay ka ninting. Hindi kagbat-batay. Nabanugak adagos. Ginayadak pa man. Salbagmat na ita nga ulag. Ito daw kumapaya. Unay ki di dahi to yung nga ulag. Ito ulag. Di naksardagan. Ay sus, ituloy ko tagtay. Taray iting. Nay, nimod pa rin ding dahil sumungad ko araw. Kaslada ka butang na. Kita mo. Kaslakam kamatan mati ulag. Ay sus, ay wine. Ulag mo nga agpaiso dahil ko araw. Umay kayo tataba daw. Asabtan tan ni ang kalinteng. Ay na, ulag mo nga agpaiso ti makita kiti kalsada. Kwarog, pari ba ito? Sa ulag. Awan mo ti ulag ang kail.
Salbag na dyan nga ulag. Ay nakatiloksaw kon. Simyag samot ng tikarkarma. Anya. Ay nabanang. Nagkakapsutak. Anya, Timayab samot tikarkarma kon. ay agtal na ka man. Ay, bumangon ka kit day, taing ka agdigos. Mabuti nga karumor. Ang mga noad dapay lati ulag itidalan. Salbag na dyan. Ay, Dahil na. amom, adda atap ko ati ulag anang kamat ken ka, ket iso ti basit nga ulag asinaktam ide iti dalan. Mabalin anabigbig na ka. Anya? Ay, dahil ka ti maalalam, inteng. Nagsubli ti ulag, tabalsen na ka. Saan ko mamad anya nga ti arami nagbanang. Ay, kat isardeng mun ati mang paspasakit ka dagiti ulag. Laglagi pem nga uray ulag dagita. At damot karbenganda nga agbyag. Abaya pinayaban nak, antibanang. Wen tamabuteng ni uncle mo nga inteng aromwar. Ha? Iso nga itulod mo ija barangay hall. Grabe mo't nga minti napasama kan kuana, antay. Ay, karkar na nga ulag nga ruday jay. Takinamat na matan ni inteng. Isungarod akas lamamati ak. Nga isumot la day jay ulag a binataw. Kan binaot idi na angkal inting iti dalan. Uray siyak, kastamot ti kunak. Iso asi ka kwarog, liklikam dagiti ulag. Antay, Di mo aramiden ti inaramid ni uncle mo. di kagdanag. Sanak akas kini angkal intay. Amaw marikwana. Kanya, Manipod nagdinamag tinapasamak kin ni Kapitan. Mabutengdan amag na itinasao adalan. ay talaga ba't? Uray siyak, mabutengak. Agasem ngay dayta, tadagayang may nga ulag dita kagkamat iti lumabas. Anya? Ay, saan mo't siguro nga amin alumabas kat kamaten ti ulag? Mamati ak anila ang kapitan ti kamkamaten ti ulag. Kasano mat ama siguradom ngay? Gaputan namin doan na asinaktan na dyan nga ulag, maray. Ay, kastaya. Amangan mo't no amin a tao, kat balsan day ulag. Ay kayat ko atiliwan nyo day nga ulag ko. Anya, Ay abam dagiti kakadwam ta sa pulan yaw. patayan mi ka din no makita mi angkal. Ay itiliwan nyo. Tay kabel ko ito unag tisa ko. Ha? Kalpasan na. Ipan iti adayo abantay. Ija yun to nga ibulos. Anya? Wano ipan nyo kadagiti mangimat-maton. Iti makunko na nga animal welfare. Ay, kasayatan pa angkal. Ngamtay ibulos mi jay bantay. Ang mga no agsubli pa'y kitday, kat kamatin na kayo manay. Anya ngay, natiliw da kadimot lang jay ulag. Ay unbanang. Iso maragsakan na. Ay, kasano ama siguradom, nga iso ti ulag anang kamat ken ka. Ay mayro pa akti ulag. Na, Malipatan tilangana. nasayat nga rod no kasta. Awan ang ti pagbut-but nga. Nawaya akon amag na. Anya nga ti aramidem, no bilang tadamanen makitam nga ulag iti dalan mo. Na. Ay, amangan no batuam manen kas kada pang uram iti kayo. Ay kwa saan? Ay narigigra ako. Ay narigat gayang timang pasakit kadagiti kakasta klase. Na pumalis na kay. Nakunamon, inteng. Iso aliklikam timang pasakit, iti uray anyaman amakitam, iti dalan. Ay uy manan. Ay na, Kapitan! Saan ngamin anasaya at iinaramid mo? Agyaman ka kiti, takas talang tinapasamak ka na. Kat inton maminsan, ang mumton tararamidan. Ala sige! Dinang tinagibusan ti sabalik pa'y aparang! Dito'y drama tayo! Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlay. Ken
iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay istasyon. At yaman kami, titing kay panagdanay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Awan pa'y mati nakapila at tricycle di taparadaan, maray. Ay na, nakaturog da pa'y dagiti driver. Ah, nakaturog da pa'y laang kat alas 9. Kastada madagita at driver. Mapuy-puyatan da nga tagiin da pa'y itirabi eh. Ay, kanya ngay ngarot itan ti paglong anak nga agpailay. Siyak tupay no agpaili ak. Magmagnaak aging gaji junction. Ta ijayak ton nga aglugan. Si Madutan dagiti tricycle driver. Tinulad dan ni Kapitan. Ah, si Madutmat ni Kapitan Maray. Ay permi Di na ibagbagan maray. Dua tala ang makaamaw iti daytoy. Mayak man makikapay, antay. Sige. Riingam ni uncle mo. Tadwa kayo nga agkape. Ha? Saan pa yan nakaring ni Uncle Kao? Kat alas 10 iti bigat. Ririingak nga rod. Tamapan ko maidya barangay hall. Agam nagrigat mat ariingan. Nagpadpada kami naturkog akin ni Uncle Kao. Imala ka talaga kinukuana. Nagmayat ti biyag, parang. Maturog ta, naging kayat ta. Kalpasan nga kapita. Kanya nga'y taramitan ta. Kuya ko ita aging gat mabisinta. Amo ka, unuan niya ti sumaruno di tanggay. Mangantan taon. Naglay ka ngagpadmo ka. Bili ba ka talaga kin ka? Imalak nga rod ka. Panunot naman ka, anak ka. Kanya nga'y ti panunutan ta. Panunutan ta, kawan niya ti si Dan Inton madamdam. Unang kay, sige. Kaya't ko dahi ta panunutan. Maturog ta, ano, mabanog ta nga panunot. Ay, kaya't ko mananday ta. Badaw, anya ter aramidam ditay. Damagan pa lang. Ikitam lang arutin na nakatugawa. Nagadaw ti trabaho dito balay. Nakatugaw ka lang dita. Nakatugaw to pa ni kumparik na inteng. Kita ma. Nakatugaw damot kinikwan. Sungag tugawak mo ta. Ay inkasubak daw. Isikan. Nagsadot ka mutan. Kultulatik lang ni pare inteng. Padasit mambun na niya tirik na. Yang tugtugaw lang, nagmalmalab. Warog, awan ka no tinakapila at tricycle di taparadaan. Kat ado ti agpaili a pasaheros. Awanan. Masadot kami nagpasada. Kasano ngayon? Anya nga ro ti pagluganan dagiti pasaheros. Makamula mo ito na antay. Ay si kakuman ati mapan agpasada. Kadkaduak ni Uncle kung agpanunaw. Uwin ngagpasaw. Kadwa anak ni Kwaro ngagpanunot. Taan ti panunutan yaw. Sikaman langin ti mangibagang kail. Pampanunutin mi ano anya ti si Dan Inton madamdama. Luglugyan mi pa lang tagpanunot kini Uncle Kawantay. Ay, awanan. Anya nga iti mapasamak iti biyagyo no kasta kayumat. Mare, nang lukat kamot itang aldaw. Saan ka di adyutim ita? Masaduta ka mapan agdyuti. Masadut ka. Masadut mo't ni Inteng. Nagpapada kami na masadot. Kahit kasano nga rudan dya barangay hall. Enrikap dan taoray da treasurer kan sekretary masadot da mata na sumbrag. Anya, nag-text kanyak ni treasurera. Akinuto dalangan ka na kan ni sekretarya.
Badong, agluto akaw. Agluto ka lang Awan pagsungrod kaw. Ay, makamuka mo tin Ibagang pala kanyak may. Ay sos, tumakdir ka kadiditan, tamapan ka ag kayo iti pagsungrod kaw. Ay, agin inanak pa lang. No magagit ka, sikan, timapan mangayaw. Nagsadot ka mutan. Kimaro manang ti kinasadot mo. Yung kakidain, tagluto kan. Sa ukalasaw. Ay, ada na panunot mo asidain tayo ton madamdam ako, Rab. Awan pa yang gail. Nagrigat mo ti agpanunot. Marigatan akto pa'y ngagpanunot. No karni ti sidaan ta. Adda nga ta igatang ta. Masapol nga da kwarta ah. Awan mat kwarta. Ha? Nagpadpadata nga awang kwarta na. Agtutulad kan sa matang gail. Sikat tutulad. Manon nga daw sana nagpasada. Tamasadutak. Isungawan ti kwarta. Ay, sigurado nga da kwarta ni Antime. Sigurado nga dang gail. Niyan ti bahanang paiti ko na mamaibusan. Pangalaak ko maiti kwartak. Awan kwarta? Awan, taawan mo't ininted mo. Na, awan na ya. Saan ka mo't nga agtrab-trabaho? Masadot ka mo't amapan ije bangkag. Kasano ko amaadaan ta iti kwarta? Kasano nga rodan, je pinanunot mi anaimas asidain ka ni Kwarab. Awan ti agsidsida iti naimas, taawan ti maigatang. Ay, sana bali. Ibaon ko ni Kwarab. Mapan umutang iti tersina ni Kagawad Kwanag. Paingatan nakapila dagiti tao di tatirsina ni Kagawad Kwanang. Ay wag, itala ang makitak dayta. Sa paimbaunak ni Uncle ko amapan umutang iti karni asidaan may. Ay unay mo daytan, tauray dayta, utangan na payan. Awan namin kwarta ni Uncle kao. Malaing kan umutang kwaraw. Tamangan no maibusan ka iti utangan, tanay. Nagaduan na kapila di tatersina ni Marikwanang. Ayo na yan. Imbaglakid din tapimanawon dagiti nagado at tao. Apay dagi jay Kagawad. Umay da umutang iti bagas. Ha? Nagadudan? Inong takidaa? Apay ngamin ta saan dang agtrabaho? Naskan lang nga ung ida, Kagawad. Nagsasadod damad ngamin. Agtugtugaw dala ang agmalmalang. Sadan to umay umutang diti tersina. Ay, madya talaga day ta, Kagawad. Sika ngay. Anya ti umay mugatangan. Umayak mat umutang, Kagawad. Anya? Oray sika, umutang kamat. Awan nga rod kwartak. Kasano, kat saan ka maten nga agpaspasada? Kadwak gayam ni Uncle ko nga tugtugaw. Ita, umutang kamat. Imbaunak ni Uncle ko nga umay umutang. Ay oray pay. Umay kayo amin umutang dito tersina. Ay, agtrabaho kayo. Ayan nga ti inutag mo, Kwarab. Awan Uncle. Nakangagak pa iti unget kini Kagawad Kwanang. Inungtad na ka? Unang Uncle. Apay ka nung nga minasanak ngagpasada tapno adda kwartak. Gagangay ti baak. Talaga anaunget. Nagadong amin dagiti kabarangayan nga umututang ken kuana. Dagita ati rumbeng ang maungtan. Kasanaw, tinulad da kan samot nga minain. Si madut dametain. Nagkunang ngamin at tuladan da. No di mo kayak ti mapan mangayo iti pagsungrod kaw. Ang tugawa mga raw dito'y abay mo. Nay, kanya taramidam dito ngay. Ay katagpapada tayon asadot ah. Kay kasanungay ti kananta. Nakaluto kan. Masadota. Mabisinan tan Ay kamakamuditan ah. Nagmayat gayam ngagpaiso ti hagtog-tugaw. Apay. Anya ti masapulyo. Umay kami kung magpatulong kini Kapitan. Awan kami may isaang may. Ay sos. Sapay nagado kayo. Road. Dumawat kami kumay ti bagas kini Kapitan. Ay enteng. Umay ka man ditoy. Enteng.
Makitam dagita tattao nga adda di taruar. Day, kanya nga ti aramidin dagita, di ta arubayan. Awan ti kanenda. Umay da dumawat ken ka. Ha? Awan tupay kanak. Umay da ka dumawatahin. Apay ngamin adi da agtrabaho, tapno ada kananda. Ay si madutdan akas ken ka. Sa ungtan naki din. Katwa na. Ala, ingkasangwan dagiti ka baranggayam nga umay dumawat iti kanendaken ka. Agpalawag ka kadakwada. Kapitan, mangrike pakon. Apay ngay. Awanin ati paggatangan dagiti tattao analaka no mangrikip ka. Kasano? Puro utang ti kayat da. Nujak pa ida pa utangan, agungat da. Ay, narigat ano puro utang. Si madut da ngamin ngagtrabaho. Makitkita na kakano ngamin anak katugaw laang. Apay nga may natula din dak ngay. Siyempre, si Kati Kapitan. Siyak tupay katultuladen kamatan asaanan nga agjut-jutay. Anya, saan ka ngagjut-juti? Saanan Sumot lagayam nga adon, ti agrek-reklamaw. Makamo kamatan tas si kamat ti Kapitan.